Bismillahirrahmanirrahim. Sa. Biasa. Sa. Nah, Sa sisu. Sama orang mamimu. Mamimu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam kini alhamdulillah kita masih semangat untuk mengikuti pembelajaran yang kita pelajari pada malam kini. Selanjutnya salawat salam kita hadirkan kepada Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga diberikan syafaat nanti di yaumil mahsyar. Amin. Pada malam kini kita lanjutkan pembelajaran awal, yaitu pembelajaran hukum-hukum ilmu Al-Quran berbentuk hukum tajwid. Kau awak pelajari dari awal tentang makharijul huruf. Kemudian kita coba mempelajari dan kita praktekkan sama-sama. Selanjutnya kita aplikasikan dalam bentuk bacaan. Pada malam kini kita lanjutkan pembahasan awak, yaitu tentang caranya membaca Al-Quran itu sesuai dengan makharijul huruf, ahkam huruf dan sifat huruf. Nah, sama-sama kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sasisu. Sasisu. Mamimu. Mamimu. Hahihu. Hahihu. Khalaqa. Khalaqa. Zalika. Zalika. Maliki. Maliki. Nakala. Nakala. Rijala. Rijala. Jali. Rijali. 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 Khalidina. Khalidina. Ahanani. Ahanani. Yakunu. Yakunu. Fahuwa. Fahuwa. Fi 'ishatin. Fi syahidin. Iya gitu, tiada tehnya. Munuh. Fi 'ishatin. Fi syahidin. Luru-luru panjang nih kok. Iya, itu garis tegak lurus sebenarnya kan. Kalau Allah kadari petang ada enam tanda panjang dalam hukum Al-Quran itu tuh, yaitu ada kata selakidah, pada bawah menunya, depan menuh, baris tegak lurus, kata selakidah, baris alif saksi, depan tamaliyah cek. Nah, coba buat tes keluar itu baru buat tes tenak. Lanjut. Mamimu. Lanjut. Hahihu. Khalaqa. Zalika. Panjang kan? Zalika. Ya. Maliki. Terus. Maliki. Nakala. Rijali. Khalidina. Ahanani. Yakunu fi. Yakunu fahuwa fi isatin. I panjang Fi isatin. Fahuwa fi isatin.
Yo mana apakah pulun ya? Jadi lah bro. Mana ngah ya. Tidak selek. Zalika Terus maliki nakala rijali khalidina ahanani yakunu bahwa fi isyatin 10-an tetap. tujuh setengah dong. Banyak persen peduli. khalaqa zalika malika Malik. maliki Cepet wana ada. akala rijali khalidina ahanani yakunu fahuwa fi isatin syatin ajanin kok. Ini mana? Bismillahirrahmanirrahim. Sa Sa. sa Nah, sa sisu mali sama orang manimu. mamimu Pada ha hahihu kha kala ko kalaka sanggup za sa za sa sa za za za. zalika Terus fa ma maliki nakala rango ri ri ja rijali terus kha khalidi khalidi nah khalidina terus ah ha ahanawi ni ni ya ku yaku nu yakunu fa hu fahu wa fahuwa fi ta sya syatin satin salah salah bagus masya syatin fi isyatin fi isatin oh minggu bisa lebih bisa baca Quran Insyaallah. ah Insya Allah. Amin.